family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Niel Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny, Joseph and Maro Pacho, Blessy, Mira Canlas, Henry and Lovely Canlas and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Revi Ann Santos, Amelia Accord, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Rex and Frida Villanueva, Rowena Enriquez, and Nano. Para king kebaitan dari Rowena Nano, Rain Dumasig, Fe Kapili, Eric Laksamana. Para king kapagdasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Artol Wickelson, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Joanna Santos, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfred Salazar and family, Balicia Kostoski, Nicola Kostoski, Yu Chimbian, Yolanda Yu, Amelia and Teres, Arnida and Amina, Adelia Sunga, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dison and family, Erlinda Gandula, Kelvy Gandula, Kersan Gandula, Luz Pineda, Syra Joy Dimaon, Emilio Lorenzo Gatchalian, Mr. and Mrs. Benny Tolentino and family, Pablo and Lucas, John Nicole Agapito, Ron Sandra, Rowena and Mark Nano, Suji and Raquel Endo, Rochi Enriquez, Raymond Arcilia, Avel Tanueco, Bona Mercado, Myla Malonzo and family, May Sunido and family, Corazon Cuellar and family, Alice Eugenio, Vicky Aguilar and family, Edith Enyuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Sunday and Let Basilio. Para aking safe travel ng Arnold and Marisa Laison, pangaditala naman king malagwang kapaldanan dari Freddy Facho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta, Eva Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Micaela Jumao, As, William Aguilar, Jamie Ann Fino, Gloria David Capuno, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Joanna Malbog. Para aking kaladwada ri Raymond Ernyo, Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Rupino Santos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelio and Ignacio Giao,
Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Anastasio and Loretta Macabali, Helen Cabaron, Evelyn Mancera, Monica Oliveria, Loretta Besa, Gregoria Besa, Jesus Besa, Arsenia Bechachino, Ledigario Ramirez, Telma Ramirez, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus, Edmundo David, Gloria Milana, Marcelino Bailon, Carlito Ginto, Danilo Fernandez, Honorata Ginto, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino, Senior Rosa Aquino, Mashaji Yoshida, Romel Nava, Bong Dungka, Aurelia Bantug, Roger Kapati. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ni Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimorin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Iya kastangin imiyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghelang pon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katabo, at king pangapatawad rin kasalanan tabo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king tangkamo dikil, king kadigtasan, ing anak mong Iheso Kristo, tinggap ni ing krus at timawa na kami, king upaya ning kaya kaming kasalang. Mira kayanan kesana, king ligaya ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiya at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Tinalakadya ing metong karing karabera ring konseho. Ing metong apariseyong milagywan Gamaliel. At metong atalaturunan ning kautusan. At tuturang lalawan matas ding sablang tao. Inawad ng ilwal dalapamuring apostol. At kaybat, nga nang migsalita king konseho, makamal na Israelita, mimingat kayo, king buriyong daptan kareting tao. Epa makaing malambat ing milabas a panahon, kanitang lintoya it Judas, ape pakilalang metong yang matenakan. Ating mekad apat aralan ataw, karing mekyabe kaya, dapot, Petere at misambulat la ring talatukina at limbugya ing kilusan at tinatagna. Kaybat na nita, lintone man ni Judas ataw Galileo. Kanitang panahon na merapat ing census, menikwaya na magdakal at talatukina. Dapot, peteya naman iti at misambulat la naman ding talatukina. Uli na niti, ing mumungkahi kong eni, paborenyo lang dilira, ding taong deti. Ibulos yula, nung itang katatagan, o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misalbag yang dili na. Nung king kamatutuanan, iba't siya king Diyos, emu ing eyula sambutan, nune miras kayo, ketang kabilyan, a in Diyos mismo, ya ingke kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseyo, ing mungkay ng Gamaliel, pepayaos dalang lungog pasibayo ring apostol, at inatulan dalang mabarog latiko. Kaybat, tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layon da na lang pinulos. Meko lang kitmuan tula ring apostol, king ngarap ning konseho. Uling ila, mayakit lang karapat dapat dumalan, kaligaligan, alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldoldo king templo, at karing pi bale-bale, alalang tok ng tuturo, at manaral king mayap a balita tungkol kang Jesus, ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong mumbage, impagdulapan ko, ing manuknangan kin templo ning Ginoo. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing Ginoo ya ing kakong sulu at kaligtasan, nino mo ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Metong mumbage, ing aduan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan, king templo na sa karing ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan, ing kayang kayapan, at turo na tanggapan. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka, king Ginoo, mo painan ing lug mo at katatakot. Wa, manalig ka, king Ginoo. Metong mong bage, ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita.
ing mayap apastol, nga naning Ginoo. Balo ko ring tupa ko, at dingkaku balura ko. Inginu, manatili akya kayo. At keka antemore. Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kay ba't nanita, dinalakit ya i Jesus king kangat baning dagat-dagata ning Galilea o dagat-dagata ning Tiberias. Tikyan dering dakalataw, uling ikid dalaring milagrong depat na king pamanulo karing masakit. Minukyat ni Jesus king bundok-bundukan at karin linuklukyang kaya bedaring alagad na. Malapit na kanita yung pamaglagpus ing piyesta daring Hudyo, inyang lawen ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw. Nga na kang Felipe, nuko rin tamo saling tinape ban apakananda ring tao. Balo ng Jesus nung naning daptana at sinabi na iti, baning subukan i Felipe. Nga nang may kibat Felipe, ela manag yung panyaling tinape ring adwang dala na sa laping pilak, ban makapangan niya, ing balang metong agyang ditakmo. Ing metong karing alagad, i Andres, akapatad ng Simon Pedro, sinabi na, at ing metong anak alalaki Keti, amig bakal 5 tinape sebada at adwang asan. Nunalanti deti para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao, madikot king lugalayta. Inyali nukluk laring tao, migit kumulang lang 5,000 ring lalaki. Kinuha na lang Jesus ding tinapi at inyang may kapasalamat ni King Diyos, pemye na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman, inggewa na karing asan. Mirinan lang ang ding tao hanggang bisala. Inyang kinabsilangan, sinabi na karing alagad na, tipunan nyo laring pisi-pising mitagan, ban alang masayang. Inya tinipon dala ring pisi-pisi ay ba't karing 5 tinape sebada at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan daring taong mengan. Nga nang sinabi inyang ikit daring tao ing bilagrong depat na tunepin iyang propetang datang ketiking yatu. Balo ng Jesus ing burideng lapitan ban pilitan ding gawan ari. Inya meko yang pasibayo at mintang magdili-dili king bundok-bundukan. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Long time no see. Doon po sa mga regular na 6 o'clock na nagmimisa, nagsisimba. Kasi po last February pa ako nagpaalam. Actually, dapat hanggang May po yung bakasyon ko. Pero nagka-clearance na po ako sa doktor at pwede na ako magmisa. And kasi po, nagpapasalamat talaga ako. Ang dami pong signs na meron akong prostate cancer. Pero after ng operation, after ng biopsy, biglang negative. Kaya mag-anak kaya po yung ahapong Ginoo. Po. Miss ko pong makipagkwentuhan kaya kayo. Yan. Natatanda niyo po nung minsan lang po ako nagpa-gupit sa salon, no? Magpaurot ko po king salon, social, di ba? Pero nang pepaurot ko karin ko ikit itang difference kasi po king barbero ko mo papaurot. Papaurot ko po. Opo, papaurot ko po. At makanya ko, mong papaurot siya pa. Sa salon po, no, talagang social. Kasi kita pang umpisa, atin pa pong form, meron na po kayong record dito. Diyos ko, tipa pa record, bala mo, magpa-check up. Pero, uling social na pong kamal. Na po magtaka no, bakit mal? Kasi po, adwang beses da ako sinampo, bayo da ako po inurod, kabat kayari pa. Pero, doon sa umpisa pa lang, yung interview habang nag-fill up ako, nagtanong, sino pong gusto nyo dito sa mga nanggugupit? Sabi ko, first time ko. So, wala na ako mansuki.
At may sinadya sila. So ito pong manggugupit, tinanong ako, ano pong gusto nyong style? Sabi ko, Diyos ko, kung ano pa style? Sabi ko, shaggy yami yung urod ko. Ano shaggy? Shagilid lang yan. Shagilid na lang buhok ko. Tapos sabi ko, ano ba yung masasuggest mo? Tapos sabi niya, para po kumapal po yung buhok ninyo, itang taktakani ka, no? Itang mas manipis pang urod. Sabi ko, ikaw yun ang bala. Kasi mas baloy yan. So, sinampu da, ginupit da ako. Kapat ati papamassage, ne? Kapat kaya na nita na, baka po gusto nyong pa-hot oil. Sabi ko, ano bang advantage nun? Tapos sabi niya, kasi po nakikita ko po may tumutubo po, manipis dito, para po kumapal yan. At dumami pa po yung tutubo, kaya maganda pong i-hot oil. Sabi ko, sige, i-hot oil mo na. Kaya pa-hot oil ko po. Diyos ko, may sisi ko po. Bakit? Ang sapong kamal. Kaya nang minuli ko, kukwento ko, Diyos ko, mitakit ang salon ay tako. Magbalik ka rin ako. Kabat, bakit kinwento? Kabat, pepa-hot oil ko ako. Kabat, amo? Kalugi ka nita? Diyos ko, wala na kambok, pepa-hot oil ka pa. Sabi ko, atin naman epekto. Nan pong epek, yung iket, mas makintab yung bumbunan ko. Pero, ito pong reaction na po ni Kayabe ako. Sabi na, among naman, ala na kang buwak. Totoo pong ala na kang buwak. At hindi pa, pero ditak. Pero ito po yung ugali tamo. Itang ditak, aos ang tamong ala. Parang sa gospel, kasi may ngutang yung ginuta mo. Sabi na, karakal danupan, dening may 5,000 katao. Pakanan nyo la rin. Kapatanda, halata pong ipakan. Hala kayong ipakan. Adwa lang pong asan pong 5 tinape. Retang adwang asan pong 5 tinape, inaus da lang ala. Parang yung mga bata, potang yata buring ulam. Potang, alang ulam? Nanong ka tsukin? Ako pupuri Ausan tang alay tang yata buri. Bala mo rin po king kumbento, king parokya. Pata pong kayari na ng misa, at di taklaming kolekta. Sabi, among alapong kolekta. At mag-umpisa na po migaga nakakanita. Nano yung panyueldo, nano yung pamalengki. Pwede lang pong maging alagad deta. Bakit? Uling pareho dala ugali. Ausandang ala, ing dimot, itanditak. Nung ausan mong ala, ing ditak, ala kang akit himala. Meron pong isang mister, galing trabaho, umuwi siya. Tapos sabi sa asawa, Han, gutom ako. Paghain mo ako. Tapos, nandun na sa mesa. Pumili ka. Tapos pagtingin niya, Han, ano bang pipiliin ko dito? Sardinas lang nandito. Pumili ka kung kakain ka o hindi. Oo nga naman. Itapos saning itam kakalinwan, atin tamong choice. Andiyan itan ditak ating ka, ating choice. Gamitan mo o ali. Kasi po sa harapan ng problema, kapag meron tayong hinaharap ng mga pagsubok sa buhay, atin adwang attitude na posibleng lunto, pwedeng maging kalupad na rin ang disipulos. Mumuna, mag-complain ka. Diyos ko, pakanan la rin, karakal na rin. Nangapakanta mo, alata mo, ipakan karela. Kaya, naning attitude palakwan nyo na lang, paulan nyo na lang, ilan ang bahala, king gera. Pero, pwede rin yung ikalawang attitude, yung attitude ni Jesus. Instead na maging complainer, maging miracle worker. At makapagmilagro ka mo, nung mag-umpisa ka kitang nung nanong atin ka. Matong ka solusyon at din gamitan mo, retang available resources. Kitang pagdamutan mo, andiyan itang dimot mo, luntoy itang milagro. Dimot niya mo pin, pero pwede ang pagumpisan. Hindi nga liwa kasi, negative lang tambing, potang mamarap lang problema. Managyo, kulang, ditak mo, magkasya, maging realistic tamo. Pero, Paulina nita, may papakula po yung karelang pamisip, kitang mindset ay ita na ala ng agawa. Nung ausan mo ping ala, itang ditak, talagang, ala kang apalad king apong ginu, bangka nita, pabendisyon mo. Bangka nita, aparakalanda.
ala kang agawang milagro nung kaugali kang disipulo. E ka makapagmilagro nung itang dimot na agyu mo, itang atin ka, mo palwal. E pupis sabihan keni, nung mga nakaritak o karakal. Itang pis sabihan keni, nung buri mong gamitan nita, baka nita pagmulanan ng solusyon. Potapin, maka-witness kang metong ang milagro. Tandaan niyo po, king ditak yamani batan, ing dakal. Ing malana po ng Gino, king ditak, mengan laring dakal. At ing pamitagan. Bakit? Uling legedangan. King ala, kaya ka makagawang himala. Di ba sabi nga, great things start from small beginnings. Natatandaan ninyo yung community pantry? At tatandaan niyo po yung community pantry? Di ba sini kachita? Dino po may gumpisa? Patricia non. Mag-serve ya po keng apo. Keni po dati. At siya pa po yung Bishop Ambo. Siya po yung mag-asikaso. Actually, sinuggest na daw niya ito, yung community pantry noon. Pero meron po kasing parallel na apostolate na bala mag-overlap namin ang purpose. So, isinantabi muna. Pero nang may ka-lockdown, uling pauli na ng pandemya, inumpisa na. Uling at Choki, Manila, inumpisa na kitang Maginhawa Street. Di ba yung kanyang slogan? Magbigay ng ayon sa kakayahan and kumuha ayon sa pangangailangan. Ditak mo po itang lege na. Kaya mong garahe. Pero na ano po yung milyare? Mika milagro. Bakit? Dakal mekyapos. Dakal mo naman memuklat lansena, community pantry, bangka nita makasahop ka rin pakakalulu. Detang mangailangan. Pilan po rin nga pakanan? Kalupa king gospel? Libu-libu la. Ring may kinabang kanita. Kaya pong parokya, from time to time po, mamuklat kami pa mo rin pong community pantry. And may gumpisaya, ketang metong act ay ta, kang Sister Patricia. Di ba gano'n naman talaga? Potang ating kapalyaryan, potang ating sakuna, earthquake, lindol, bagyo. Mag-apil na rin tao. Tutuwatin pong makwalta na mamiyeng marakal. Pero dakal mo naman pong mamye, itang nunanong agyuda. Lalo na pong ene, karatang Gcash. Di ba kayong internet na yung kay po ating pong telethon, ating pong mag-perform artist, nakabat mag-kay kayo, mag-send kayo nung magkanuan agyuyo. Di nga luwa po, 50 pesos. Pero magkaning alilikom, maragul, milyon. Bakit? Uling-wiling tamong ibye nunang atin tamo. Andiyan pang 5 lang tinape ang pong adwang asan king lawe tamo di takyamo. Pero potang sinermeta, pepa bendition king apong Gino, dakal la ring pwedeng makinabang. Mayroong isang kwento, may isang tao na nagdarasal. Kasi kabang papunta yung pisamban, akakit na laporetang magpalimos, deta pong magkalulu. Kaya na may nga diya, Lord, Diyos ko, papaborin niyo pong maging makanyan. Karakal pong magkasakit, karakal pong danupan, karakal pong mamroblema kene. At bala mo, manalbe kayo mo ken, ala kong gagawan. Dibdam niya boss, singa pong Gino. Sabi na, ating kong gewa. Na pong gewa yo, gewa da ka. Ingkutang ko, na ang gagawan mo, banta aso pan mula reni. Nag-complain na naman itong tao. Sabi na, Lord, nanong agawa ko? Kalulu ko mo. At saka metong ko mo. Kingkarakal na rin problema. Nanong agawa ko? Sabi nga pong Gino, nung nano ing agyu mo. Andiyan metong niya mo, magbisa ka king metong. Okay, Nita. At least, ating metong nga taong may bawasan problema. Papi naman. Ningkay ita po yung kukomplain tamo, o ningkay ita po yung palusot tamo. Baka nita, eta mo asisi, yung sarili tamo na alatang contribute. Nano contribute ko? Kaluluko mo, makailangan ko rin. Pero ita po yung challenge. Nano yung atin ka? Ilagay mo. Pabendisyon mo. Mekad, dakal ka asopan. Tayo po kakalinwan, yung kwento na ng community pantry.
may gumpisaya mo, kitang metong nga garahi. At may kiapos no ring aliwa, kaya dakal ring asopan. Tandaan niyo po nung ausan mong alaing ditak, datang kapin takot, uling mo akit ing ulagana. Alakang apalad king Diyos na malyari ng aparakalan. Na abendisyonan ing makasalikot. Na aganapanan ing sa sarilinan. Ing ditak lalagi at piyabe-yabe, magkasya at maging labis-labis pa. Tandaan niyo po, dakal ing dimot nung emo ipagkaimot. Amen. Talakad ko po. Bayaminta king kayang kamatayan para king kakatamong kaligtasan, ing Ginong Jesus binyene kakatamo ing sakramento ning kayang katawan at daya, anting matas diling patutu king lugod na kakatamungan. Nga tamong manalangin kaya, Ginoo migtagumpe king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ginoo migtagumpi king kamatayan, pakirandaman mo kami. Para ka rin ministro ni Santa Iglesia, kapilan man sana erepag masusyan in Eucharistia king meto nga karaniwan, apurado at mechanical aparalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo migtagumpi king kamatayan, pakirandaman mo kami. Para ka rin mamahala king balang balitang ring liturhiya, pagmala sa kindasana ing akwara lang makyabe at tuki king pamagmasusi king Eucharistia, rin sablang taong makatagon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong migtagumpi king kamatayan, pakirandaman mo kami. Para rin sablang bininyagan, amarlas esi simbang Domingo, panandaman da sana ing danop para king sagradong biye at lumapit lang makisulo king bangkete ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong migtagumpi king kamatayan, pakirandaman mo kami. Para kaya katamuan, ing maralas tamong pamakinabang, matalik nakatasan ng pakisan metong king Ginoo, ban ing pangapasyag ng mayap abalita ng Kristo Jesus, kapilan man mitok ng ipanalangin taking Ginoo. Ginoong migtagumpi king kamatayan, pakirandaman mo kami. Yini po aduan tayong sarili ang kapagnasan. O Ginoo, gawan mo kayong matinding manamdaman danop para kaya ka, antimono makanano lang manamdaman ding katawan mi para king material a pamangan. Pratim niya sanang pagmasusyan mit mong kagalangan at lugod ing Eucharistia. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid. Baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanin saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, tanggapan mula reting ayin ning kaya kang pamilya. Kaulan misa ng matalik,
ing biepig kalumuke kami, at akamtan minoman sana ring kala mapengako mo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At keka antimorin. Iyat na yorem puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning ginumi. Pupuryan da ka kinlubos maragulatula kaniting panaw ning pamanyubling mebye inyang ikristo meging sakripisyo paskwal miya. Kabang yampang ne ing kayang katawan king krus ing kayang ganapa sakripisyo meging katuparan dering sabla. Kabang daraw ning kayang sarili karing kekang gamat para king kekaming kaligtasan. Pepakit mo ing kekang sarili bilang ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilugayato kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit da ing kekaligaya. Makiabe kami king alantok ng dampamamya kapurian keka at ngaming pupuri. Tunay kapin banalo ipa, ikay pani batani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye, iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti iko ang minum ko kaniti, iting kalis yung kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyangeni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ning diet, ing kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa,
Florentino at Pasiano, di kaya kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling me at isablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie ala ng gaban kaya benang Maria, ing Birhenindo ng Diyos, kaya benang Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal espiritu. Pupuriyan dakat parang alan manggaman king alananga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawid miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling o ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginu, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ampong bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng ginum manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemore. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Oh
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sambi lalako, king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos, makisulo king apunan ng kordero. Ginu, ek matampang tanggap keka, dapat agkasmeng amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapat pauli na ningining pinandit, era ka at tanggap king sakramento, umikamo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka balamo wari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
announcement po. Meron po tayong second collection ngayon. Tinatawagan natin ang tagapagsalita ng Our Lady of Sorrows, Paris, Mabalacat. Good morning po. Good morning po, Amo. Good morning po, mga kapatid kay Kristo. Kami po sa Our Lady of Sorrows Parish, Mabalacat City, ay lumalapit po sa inyo ngayon upang matugunan po itong aming pangangailangan. Unang-una po ay ang pagpapagawa sa aming bubong na sa katagalan po ng panahon ay naging marupok na. At ang aming sound system po na kailangan din pong ipagawa na napakahalaga po sa paghahatid po natin ng salita ng Panginoon. Dagdag pa po rito ay ang kakulangan sa mga gamit sa misa. Ngayon po ay kasama ko ang aming mga greeters and collectors na may hawak na donation box po. Kung makikita po ninyo sila sa labas, kahit papaano po sana ay makapagbigay po tayo. Mayroon din po kaming tindang crab paste po, at saka yung special po namin na suka. Meron din pong raffle ticket na kung saan ang inyong 50 pesos po ay pwedeng maging 50,000 pesos. So kasama po ng aming parish priest na si Elmer Salonga po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Para sa mga gustong magpalista ng kumpil na gaganapin sa Holy Rosary Faris, pakiiwan lamang ang pangalan at ng kukumpilan at ang contact number ng magulang sa office. Kayo po ay tatawagan para sa mga schedule ng katetismo. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mula ring linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Ikami sanang mikabus kapamilatan ng kayang pamaylas at kamatayan, magtamasa na kaya mansana king kayang pamanyubling mebye, uling hingginu, manggaman king alanangga. Amen. Hingginu manatilya kaya kayo. At kaya ka antimoren. Manalangin tamo. O malugoda po mamakalulu, pisyag mo kami ng banala krus, ingalang kupas alugod mo king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigap at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan yula naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, aga nakadasana ing pangako da king binyag, na ika mo kabud ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umayaking kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Maya babak po. Amen.